অপরিবর্তিত 52 অপরিবর্তিত 52 সপ্তম ওভার চালু করেছি সিদ্ধুকে দ্বারা সামনে জগন্নাথ সিদ্ধু টু জগন্নাথ বলিয়া কবরন্তর କରିଛନ୍ତି ফিল্ডিং ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକରନ୍ ଏହି ଏକରନ୍ ସହାୟତାରେ କାଠସଗଡ଼ା ପୁରସାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ 53 53 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସିद्धୁ ଦଳୀୟ ସପ୍ତମ ଓଭର ବୋଲି ଜାରି ରଖିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକୁ ସଠିକ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି एम्पायर निष्पत्ति नो ଏବଂ फ्री फ्री कौन परिवर्तन नहीं पारे कोभर कंगले ऊपर सौम्य दुटुक ପାଇଁ ରାଜୁ विकेट बोलिंग करिए आकर्षणीय विकेट देखुले क्या करिए 2 सीमा बाहर